الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوتيرا نفتو نموني كنما خندون زلالم جرات الرب ما. دوتيرا نفتو نموني كنما خندون زلالم جرات الرب ما. السلام عليكم انديل مانما كم بافي ديا أمني إسلاما كابا كباسته ميقوتو عالما. isinun darrattu yaa ayyuhalummaa dhaammadhee salaamtaa bareedduu islaama. isiniin jaaladha ragaan koo rabbuma namni shaadaa jee waliif obboloomaa kan jedhee quraanaa rabbii tokkichuma tan walin nu hiixuus kalimaan takkuma beekaa badhaafama amantiin islaamaa kan duune zalaalam jiraataan rabbuma. yaa boleeyyan kiyyaa yaa jamaa ikhwaani waanin himuu deemu dhagayaa hundinii ilmii dur hin jirre himuun deemu ani waanuma himamee jiru quraanaani amrii diin islaamaa barsiisan hayyoonni akkanumaa wajjiin anis gungumuuni beekee osoon tahin yaa boleeyyan diini waliis yaadachiisuu muumina dhugaanii ni fayyaddi jennaan rabbiin quraanaani kanuma nan jirre qomatoo ilmiini kunoo dhufeani nasimaa muslimaa kan duune zalaalam jiraataan rabbumaa. dhuguma ilmiirraa qoodan qabuani waan sheekan dubbatan dhagee gurraani asaasuu jalqabee kajeellaa rahmaani yoo tanumaan rabbiin diliinaaf dhiisanii sababa taasisee mootichi guddaanii galmee muumintoonni dhugaan amananii galmaawwan irratti gaarii hojjetanii akkanaaf barraa'u kiyyallee maqaanii kana kajeellaa fi gunguma dhugaanii tanatoo hawwiini hin sehin beekumaa kan duune zalaalam jiraataan rabbumaa. ammallee wasiyaa ergamaa rahmaanii dhaammannoo jabeeysee dhaame mustafaanii dhiitee yoo bariituu zalaalama duuni hamma guyyaan ga'u du'aan kaafamanii irra haa jiraatu nagayaaf raammanni namuutuu ni beekaa waan nabiin dhaamanii miseensi shaadaadha gabroonni rahmaanii narraa gama keeysan ja'an nabiyyiinii jechuma tokkollee namni dhageeysanii hadaraa muslimni hundini narraa waliin gaadhiiraa fi dhalaanii jechuun dhaamsi nabii dirqama taanaani anis dubbachuun koo kanaaf sababni ergaa nabii dhaga'uu muslimaanii qooda koo fudhadha.